bose abakozi ba CIA batangiye kubarasa. Ingabo za Kozlo zahageze tayari barashaka liste yibwe na Martin Price iriho abantu batanga amakuru ya leta ya Amerika. Kumva abakozi ba CIA uko baraha dore ibyebe byahageze biritsimba baya ko bahamagara ibyebe bifata bwa earpiece bw'abakozi ba CIA. Baraha bazi ko byoroshye ntago bagenzi babo bari hakuno. Mbe umwana ya makuru bakeneye ayafite muri telefone ya liste Kozlo akeneye. Your name's on that list. Amazina yawe se yabari kuri liste. Mugaba sekamo. Vivid imagination. Mwana ko uri imagine pe. Dangerous thing. Na amazina abi cyane. Kumbe Kozlo. Bakozi ba CIA yaba mazi. Batake. Tayare. Bana ho bari. Kozlo yiyemeje. Kozlo yiyiziye. Turore birahereraye. Kiye bivayo. Barashaka umwana wa Martin Price. Bicho bitumurira we ku giti.net no biri kubera. Ishyura bitandatu kuri film kwezi kose nabiri ku cyumweru. Nakubwira cyari Canada Premier wumva. Mwana aca mu gikari abakozi basiye basigara hakuno. Giye buko byakaje bigira nk'abapfuye. Hey. Kuba target. Atani. Mwana tayari yakomeje. Haraka. Badman Kozlo.